I pozdrav ljudi, pratite sa kanala Petar Gamer 10. Danas igramo Clash Royale, ne igramo, ja ću malo da požurim. Sada snimam jedan vrlo kratak klip gdje bih htjela da promovišem ovaj klan Diplomirali CR2. Nažalost je klan samo ima 18 igrača u njega. Ja mislim da će da dođu još, tu je Zedreza i Matrix, Bog da brat ludi i tako dalje. Znači, hteo bih da vam kažem jednu vest. Jaranco od CR je snimao live pre 15 minuta i pozdravio nas je u klipu. Sada, pošto ja nisam snimao ništa tokom tog live-a, vi možete da odete kod njega na kanal, subscribe-ovati se i lajkovati, naravno, snimke. Još samo bih to da vam kažem, ljudi, to je bilo to što je živo klipu. Dobio sam Miner Clan chesta, dobio sam malo pred log iz Gold chesta, a ovaj log sam dobio iz Legendary chesta i sada imam log level 2. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali, ako mi se klip, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u nekom od narednih klipova.